Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Мына ушул экранда турган музоолуу жаш уйлар сатылат, достор. Караңыздар. Видеого лайк басып, каналды колдоп көрүңүздөр. Бул уйлардын адресин айта кетели. Чүй облусу, Москва району, Беловодскийдин центринде, туугандар. Мынакей, карап көрүңүздөр. Эгерде ким алам десе, байкеге чалып номерлерин коебуз. Сүйлөшүп, доставкалары болот. Мына музоолору эркек, достор. Мына жанынан барып да көрөм десеңиздер да болот. Могу жап-жаш эле болгон биринчи туут, экинчи туут уйлар экен, достор, туугандар. Караңыздар, ээси маалыматты берет, сиздер көрүңүздөр, жаккан болсо алып мал кылсаңыздар болот. Кимде ким алган болсо ушул уйларды буйруп насип кылсын демекчибиз. Айландырып дагы көрсөтүп берип атат мынакей. Анда эмесе чоо көрмөкчүбүз, туугандар. Номерлерине кайрылыңыздар. 0770 88 72 72 деген номерлер баягы эле биздин байкебиздин уйлары сатылып атат, туугандар. Assalamu alaikum tуугандар. Мына бүгүнкү күнү ушул уйлар чыгып атат. Буюрса азырдан кабардан салабыз. Мына биринчи турган бой 2. Экинчи музоосу эркек. Biraz emesi var. 12 litre sütü menен. Экинчи музоосу мына ушул эркек музо, чоо музо. Каалоочуларга көрсөңүздөр болот. Музоосу эркек. Baası 145 ming so'm deb qo'yib atam. Uy cho'ng'uy biyik. 1.30'dan jo'g'ri bo'lsa kerak, 1.35 bo'lsa kerak. Buna janında turgan uy. Bulandan da biyik, muzoosu moğul erkek. Bunun dele süt oşundoy 10-12 berip жүргөн. Bul 3. tuğut. Bunun muzoosu 3. turpoğu. Erkek muzoosu. Ana muzoosu moğul. Üçüncü uyumuz nol bulut. Bunun boyu da 1.35'ten çoğuru. 1.37 çıkması gerek. Muzoosu urgaçı. Bunun bul çoğu. Uy bulut. Üçüncü muzoosu. Muzoosu da üzüne okşap çoğu. Bunun bağısı 155. Amın olbosu kumacın 7-8 litre sütü var. Zama tunguç muzosu çok. Burada çoğun kumacın. Kalloçular olsa gayet sanki. Bunun bağısını 100 de öyle koydum. Çoğun kumacın. Ama urgaçı muzoosu menen. Bul öte erkek muzooları menen. Daha şunday uylar. Bugün kümede